No te tau 2012, ka pōtihia a Naire Button o Ngai Tūhoi me Ngāti Porou, hei ka hika tuarua o tautahi. E hara tēnei wahine i te tau hou ki ngā tau mahatanga o te wā. He wahine tēnei i whakatipu ake i tana whānau koia anake i runga i te takuhe. I te rā nei i takahia ai ia ngā huarahi o tana taone. Koina i te āhua whakaanganga i te koro matua tuarua o tautahi. Because he's only doing his job. No, I know he's only doing his job, but I've been up and down there all day. Ko te puku o te rai te mutunga mai o te wairua i roto i ngā tau mahatanga o te wā. But, you know, everybody's tired, we're all stressed, the adrenaline's run out, it's a long haul ahead. He mahatonu ngā wahanga o te manawa o te taone, kaore i te wātea ki te uruatu he tangata kia hikina rāno te ture. I te rānei ka whakawātea ngā rōpūrapu tangata ki te whakauruatu anō ki te whare karakia nei. Yep, and I was on the 6th floor of this council building behind us when the earthquake hit. Aha koa te anipā, hei tā te kaunihera, kua para kēhia te huarahi i nā me aro marika ki tētahi tīmatanga hou. Normal will come again. It'll be a new normal. It will never be the same as it was, but it will still be home. He oi kai waho atu o te manawa o tautahi, he māharahara anō, a nā mō ngā raru nui kua taka i runga i ngā hāpori o konei. Ki ngā taki wā o te uru, kai te hiki anō o te wairua, aha koa e tahi ratonga, kaore anō kia tutuki. You just got to work through it, don't you? You know these things, you just got to learn to cope. Yeah, we're going to stay. Yeah. My mum brought us down here, so she doesn't want to leave. Koina te wairua o ngā kōrero i te rānei, koinei hoki te wairua kua ara ke i roto i te hunga taiohi. Ko te tūmana ko kaore roa, kua ara ke te hāpori katoa i roto i te wairua kaha. Jasmine Pearson, Te Karere.